Oi, ubai kio nyuk madaro nang ako yo. Gemak uku pertama berapi. Ko jana uku jana api. Ha? Tinggal kau cak. Ko gemak uku ulak nulok nang urusan pribadiku. Ha? Lok ku jano cade urusan. Lok ku gesi ulak cade urusan nang ako. Ha yo ku morako karena jano karena gerunding ku bel. Oi aku harus mending. Ha? Ken kau yo. Uyo komada uku boga kmidek ko hoi ubai tak perlu ku kmidek ko. Ko babi kidek. Ha? Kmidek ko ya api. Awak nu dewek tingkah laku nu dewek perilaku nu dewek kmidek ko. Tak perlu tu kmidek ko. Ko bikidek biketean. Ko babi kidek biketean. Ha? Ko ni jano ketean. Ko ni tingkah laku nu. Ha? Awak kom dia ngasai nak kan? Ha? Kom ada uku gak midek ko caku sini ak midek ko. Ko babi kidek. Ha? Buktinya jano. Ha? Bal oko gema uku kan pertama kan? Ha? Au yo ku cakula pasal sudo. Ajon di ngasai. Ai babu aja bako. Amo ko gema uku urusan nama patai. Canggai mbien ku ngopor res, ngopol da ko cangai ki enggak bako. Aboga wa ko banda uku nak luar. Bako sa kono ku canama dan ito tunuku dah. Ha uku ya mau bukti nih guys ko yo. Hai jack ko yo mbok kom di ngasai mbok kom pelajaran bagi no. Baik juga. Au yo kau berkoar seakan-akan kau suci, seakan-akan kau ya terpojok segala hal. Oi cakap ingat kau gemak uku kan? Mbok kom di ngasai no kau. Ha? Ijak kau ya mut kolot tenang hidup ni ya. Anu ba perilaku nu agen kau yo. Ha? Ngau ku cagai kuat nu. Kuat ni pun ha cagai nak ipu kuat nu yo cagai nak kan ha api lah bela ko oi san bawar ku ke kejelek kuat nu san bawar ku mbien ku suet ni lamde no lah kenamen ha suet mbien ku lamde bawa ko okidek selesai ha Capa perlu ku midek ko tapi ko bikidek aku tak cuma ada ko dah ui gemak tuan be ke tanggung jawab bi najok tara blago be ko ciwet awi monok cuap gawa de monok cuap noan aku dah soi no ubai jok mada ngako guys aman ko asagi knidek tuan na aman ko asagi cawin ada na aku membuktikan ada bukti na cah mana ada tuan yo ko cage bukti na ko dah memang ko kidek Uyau ku cakuna, ku cakulau, ku cakula cagai peribahasa ku ara anjing menggogok kapila berlalu bagi ku cakulau. Ha, amun tuan gemak uku cas sesuai dengan bukti na, nembir ku patai, nembir ku pores bawa uku casawi Tapi amun ko ya kenyataan nawi nembir temai polda ko ya masuk ada bukti na ku ade. Cakona mende badak. Ijak ko ya ubai, amun ko lo dau kuat di gemak tuan hau ya ke ngeski nying ko dah milam dek na catau reng na ko je ba akibat negak nu azab gemak tuan ko dah ajak madak roi rak ngau di dau amun ade tun gemak itu gemak itu ca sesuai misal si fitnah itu ca sesuai dengan segala hal kecil na nadau ge kalau amu itu ca bener-bener ca awin ada na fitnah kan tapi amu itu awin ada no itu ca tanam mengingat karena jano karena itu awin nyuan yo tiko itu awin nyuan ada selo calo nada abe itu dah asal kita kabiak suci na indah ubai nyawa kalau ubai dan yo mako na ko amun ko gemak tuan akibat nawi yo ku cakulok sesudo sekata ko mbok kom ding asawai na ayo bandingku bel caya cangen ko gia hatoi ko enwa yo kom harum dingku lo mbok kom ding asawai na gemak tuan hotoi na da ayo di dau yo metama potongan yo me suga fitnah tak seien me patai snu nget matrai klauri bau rembian milam de na san bawar jiba ubi mau tahu baik na yo dah ko bagaimana aku yo giliran ku ke morako bok kam ni sai na be kam ada ko ka be suci na seakan-akan ko de ijai korban hoi ubai potongan numunya jok madap seun ngau di dayo udi lo ta tui amun udi fitnah tuan cata teron no masuk jail udi tapi udi awin ada amun udi awin ada nya no diam ba cukup udi diam cata orang no di guys sudah yo tapi amun udi bener-bener udi fitnah tuan atau kageran jiba ambian dah jiba ambian sipet diam jiba ita cata amun tu melot ita fitnah jiba lo diam bergerak cepat bila perlu tumu nada papan ge kalau nu
Oh, mak kau baik. Takut lalau potongan nu ya. Di ngasai na kau ya. Ha? Jadi kuat muka.